Aber wir haben Brot. So good. Looks like Nice plov. Was denkst du? oh, hollandaise sauce on this stew. That looks so good. Looks like Dobar dan. Včeraj nisem snimala, ker sem imela toliko dela z montiranjem in snimanjem vsem. Zdaj pa gremo v te vrtove. En kratek klip še posneti in pol v to mesto Heidelberg nekam hoditi in ja, mogoče kaj pojesti. picnic time, but we have no food and drink. One good second. Look how this is gonna. Idemo na pohod, ker toplo je danes, tako da smo se šla preobleči, preda smo šla sem. Še kar nisem dojela, da sem končala z delom, da se lahko sprstim. Še vedno smo malo pod pritiskom, pa razmišljam. Je bo, čez kako uro bom že boš. Sam se zdi, da rabim en popoldanski spanc. To mi še manjka. Cringe, bro. Hi. Huh? Okay. Say Quatschkopf? No. Yes, I don't have it. LGC. In grede en dan bom naredila nek challenge, ko bom sam nemško govorila. Sam jaz znam tek mogoče 10% nemško bomo videli. Are you ready? We say, a si bereit? Are you ready? Are Sie bereit? A si bereit? We say bereit. We say bereit. Bereit se naredi, like get ready. Okay. Evo, stolp. Pretty. Hoodies. Vivian. Bibi. Hasi. Are those real names? Karin. Imamo tva drevesa, ki so ful ogromna, taka, ki jih ponavadi v Ameriki vidiš. So tu nekje. Trees are in line, nice. So small. Hvala. Za primerjavo. Doesn't say meters. Evo, tukaj imamo eno sekvojo in ta krog okoli nje predstavlja, koliko je največja sekvoja na svetu, v bistvu v Kaliforniji velika. Pač, a si predstavljaš, 30-metrski premer ima oziroma obseg. Dušice. Kako se reče tem rožam? Rhododendron Hain. Ne. Just push both sides at the same Like this? Nice plov. And once again.
Josh še ni gledal A Star is Born, unglaublich Josh, tako da bom jaz že tretjič gledala. A so podnapisi? Oh no, there's no subtitles, are you kidding me? It's fine, you can have Deutsch, I don't need it, I watched it twice. Danes je tak tih deževen dan, jaz perem cote, kopalnico sem zbere spucala, ker sem začela z eno polico in pol jaz ko nekaj začnem, pol ful padem v to in sem generalno celo kopalnico spucala. Naredila sem si zajtrk in naredila par stvari na računalniku in pol sem se odpravila v trgovino, ful je deževno, tako da se mi res ni dalo, pa ful sem zaspana, sem bila, no ne. Grem peš v trgovino, lahko bi šla z avtom, grem svoje peš, da se zbudim pa da se malo razgibam. Zdaj bom pa vam pokazala, kaj sem kupila, pa lotila se bom delati kosila oziroma večerje za pol, da ne rabim o tem razmišljati. In ja, šla sem kupiti moko, v DM to bio, črno pa oziroma rženo pa belo, da za starter pa če bom kruh jutri delala, ker se mi zdi, da ko sem hranila z ta moj starter s to nemško eno navadno belo moko ni v redu rastu, tako da upam, da ni to problem. Zdaj razmišljam, da bi bilo tudi pametno po moje, da bi kupila vodo izvirsko, ampak sem pozabila. Imam radensko, sem nam, če je to cool. Ful govorim. Zdaj pa gremo gledati, kaj sem kupila. Povejte mi nakup, torej te sta iz DM-a. Mislim, da je to žena, piše, mogoče bi mogla pogooglati. Kupila sem si eno intimno milo Jessa, zato ker mi ga je zmanjkalo in jaz imam rada intimno milo. Sam tega čilija mislim, da tukaj ni, oziroma ga nisem videla. Nima veze, pa ta je bil tudi bolj poceni. Te vitamine v DM-u imajo ful bolj poceni, kot pri nas, pa ful več izbere. Pol sem vzela tega vitamin B12, ker mi ga bo zmanjkalo magnezij. Sem si pozabila zraven prinesti, tako da sem si kupila. To peno tudi ne najdem več pri nas. Vela Flex, tam je najboljša, ni ona pretrda, pa glih, pa tudi fajn drži. Pol sem za foro vzela to že pripravljeno mako poprova smetano, ene bombone. Smetano za kuhanje, Nemci niso neki za kombuče in to je v bistvu edina kombuča, ko jo lahko tudi dobim, vsaj za enkrat. In sem kupila 2, je pa €15, tako da je ful bolj poceni kot naša, sem ne vem, glede sestavin, pa manj, moja najljubša je tako nabila fišpar, ampak ja, to je slovenska firma. Te salamike za sneka, to mi tako dobro, namesto, ne vem, kaga čipsa, riž, pa čebulo, tako da to je moj mini nakup. Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo, lo que yo sentí por ti, yo fui solo una noche. Dobila si mikrofone, še torbica je zraven. V glavnem pozabila sem moj receiver za mikrofone. Mikrofone imam, ne pa ono, ko gre v računalnik in sem zdaj na Amazonu naročila to. Te so imeli dobre ocene. Bom videli, kako so. Vem, da so nafilani, če ne, bom pa zdaj na hitro malo nafilano. Me prav zanima, kako vse to držijo. A še te mucke so zraven. Cool, da vidim. Kako se to naredi? Bolj se je tako zahakla. Ne bom kaj prebrati.
Nijo neki ful cajta. Večer je pripravljena, jaz bom sama jedla, ker Josh še dela in ja, ura je že skoraj 6. Pa cote so tudi uprane, druga runda, tako da to pojem, pol pa jih še cote obesim. Mic test. They're €30 mics, so they work as a decent €50 mics, I would say. Way better than the camera mic. Not as good as Rode, obviously, but it's gonna be much better, I think. Lavalier microphone 4-in-1. Dobro jutro. Da smo se nazadnje slišali, ker sem bila zdaj 3 dni brez življenja. Montirala sem skozi, delala, streamala in ja, ni bilo nič za snemati. Danes imam prvi dan, ko nimam nič pomembnega za narediti. Edino streamam ob 3 popoldne, nimam pa nobenih drugih stvari, tako da nohte sem si končno naredila nove, sem spet to modro izbrala, se mi tam je ful všeč. Tužila sem si ten, v bistvu zdaj se mi razvija, tako da mislim, da ga imam 1 uro gor, tako da si ga bom sprala čez 1 uro po moje. Ker se mi zdi, da prejšnji ten še ni čist strančil, ampak sem rekla, malo bi si na obraz dodala, pa tukaj je zgornji del telesa, se mi zdi, da se najbolj, pa si ga bolj skozi umivaš in to. Noge imam še zdaj rjave pa vse. Mislim, se tudi roke imam rjave, ampak si pač posočila. V glavnem, zdaj pa skuhala sem riž, pa ful mama nekih ostankov, tako da bom naredila pražen riž, piščanca pa krompir še včeraj, tako da bom imela 2 različna obroka, pač jaz bom po moje jedla pražen riž, pa piščanca z krompirjem. Torej, danes imam stream, pol zvečer pa smo fraj oba končno ta teden, pač tu Josh je delal cele dneve, jaz sem cele dneve delala, tako da itak tuči ne bi on delal. Ne imela cajta glih, vmes je prišel na zajtrk, tako da to je bilo fajn, da se vsaj malo vmes vidimo, bolj po streamu. Zdaj pa takoj, ko mi je adrenalin od te gužve spustil, me grlo boli, glava me boli, tako da upam, da nam zbolela, tako sem slabo spala danes, ampak vse ok. Ja, to se mi pogosto zgodi, ko je vsega preveč in bolj kar naenkrat. Zgodnji stream je končan, moj ten se počasi še razvija in zdaj gremo na en sprehod. Ledena kava pa špageti sladoled. Vse je tako lepo zeleno. Štorklice. Nikoli nisem videla tako blizu. Plastika je končana, zdaj bom pa Josha naučila in premagala v kahuni. Haha. I can put 1 bridge per card. Yeah. Per You can round. put it like... Let's do it Just like play. 1. Okay. Can you push my bridge away? If Only I if you're get the to owner. one of these islands that is connected to, then yeah. Ok, ni bad. Nisem mogla narediti fajn zares, ker nisem imela nožeka.
Sem malo naredila. Koliko imajo tu izbere glede teh blazinic, en ta kapučino si bom vzela. Imajo tudi milko, čokoladno. Tu ta firma od Reveta, ja, je preveč kapsul. Vzavila sem v Hofru pogled za te, bom šla po mojo ponedeljek, pa ker vem, da sem pri Andreji pila te Hofro in so mi bile dobro. Pa root beer. Nikoli še nisem probala root beer. Josh me gleda, pa me je bilo sram. V glavnem, root beer sem si vzela, nikoli ga še nisem pila, tako da ga bom hladila in probala. Look, it's cute. Oh ja, that's very good. Fluffy. Gutes deutsches Brot. Ja. Sem sama doma, Josh je šel na zabavo presenečenja za enega kolega. Pa glede na to, da sem prehlana in kašljam, pa tudi nobenega ne poznam, ne govorim nemško, sem rekla, mislim, da je bolj zdaj, da se stanem doma, tako da malo igrice igram. Pico si bom spekla, piciko, pa en vegetarijalni pir bom spila, tako da not bad, sobotni večer. Dober je, sem bila ta iz Hofra. Zatoniš. Evo to piciko bom jedla, smrznjeno. Malenko sem jo dodelala in dodala več sira. No, še malo murke zraven, da bo še zelenjava. Josh. Deutscher Tag. Deutscher Tag, ja. Wir müssen essen. Is it? No. We gotta eat, ja. Wir müssen essen. Ja, I said it right? Okay. Ja, richtig, Richtig. ja. Kein Eier, Keine Ahnung. aber wir haben Brot. Ja, wir haben Brot. Und Frischkäse Ja. und Salamike. Salami, ja. Okay. Okay, essen wir. Essen wir, ja. Ich bin müde from this Deutsch sprechen, ja. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich muss Pipi machen. Just so you know. Kannst du das machen? Ja, kann ich. Was machst du? Malen? Kaffee malen. Ja, das ist Kaffeemühle. Kaffeemühle? And you're Kaffee malen. Male. Mal. Should? How do you say should? Sollen. Soll ich Salat machen mit Ja. Tomato? No. Tomato? Tomate. Tomate mit Frischkäse. Ist das gut? Und Gurke. Gurke? That's Gurke? Okay. Mais. Alles zusammen. So viele Dingies. Zutaten. Ingredients. Zutaten. So viel Gemüse. Okay. Und Balsamic-Dingi. Oder Öl. Öl. Oder Esi. Balsamic. Balsamic. Sauber machen. Just Kaffee machen, you know. Schmutzig? No. How do you say? Ja, schmutzig. I don't know where I found this word now. Like I never said this word in my life. Kein Englisch sprechen. Verboten. Englisch verboten. Das ist genug Tomate. Das ist genug, ja. Genug. I forgot about this Wenn word. ich die Kaffeebohnen habe. What? Kaffeebohnen. Oh.
Bohne. Fischkäse. It's like cottage. I mean, Skuta. Ich würde niemals. Ich würde niemals das mit Salat essen. Öl. Schneller! Schneller malen! Ich kann nicht normal sprechen. Deutsch ist like. Wieso? I don't know. Ich weiß es nicht. Ist sehr witzig. Das machst du gut. Du sprichst gut Deutsch. Ich bin pretty gut. So. You're gonna translate this? No, you need to speak England. No, England auf verboten. Wirst du das übersetzen? Ja. Für den Vlog? Ja, ich kann. Deutsch The basics. auf Slowenisch. Das dauert lange. Ja, Viel Arbeit. I know. I mean, ich weiß. Gut. Lecker. Ja? Lecker. Salat. Ein bisschen zu viel Salz. 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 Oder nein. Oder nicht. Oder nein. Schmeckt's gut? Löffel. Löffel. Das. Gabel. Gabel. Messer. Ah, Messer. Das ist ein Messer. Messer. Gabel. Löffel. Brauchen wir Löffel? Nein. Nein. Only Messer und only. Nur Messer und Gabel. Ja. Doch. Das ist nicht nur für dich. Ich bin, surprised. Überraschung. Überrascht. Überrascht? Oh, Ich bin überrascht. ich bin überrascht. So viele Worte. Wörter. Remember? Wörter? Remember? Alles. Erinnere. Genau. Ich bin überrascht, dass ich mich an so viele Wörter erinnere. I'm surprised that I remember Yeah, so many words. I knew that. I said it the same. That was a bit too much. Genug Deutsch. Das ist Deutsch für mich. Für mich, Kaputt. Kann ich Gläser haben? Dankeschön. Wir sind bereit. Auf geht's, wir sind bereit. Rolleri. Sem si zraven teta nove prinesla, če sem želeli z avtom za kavane. He was a skater boy, see you later boy. Achtung, Fall. So viel Blumen. So schön. Wow. Oh, these flies, so annoying. Wir haben Pause. Wir machen Pause. Wir machen Pause. Und wir hier mit vielen Pferden und Pferde und Bier. Bier und Pferde. Alkoholfreies Bier. Ja. Es ist isotonisch. Everything is isotonisch. Wir sind Sportler. Wir sind Sportler. OG Capri-Sun. Europa Power. See, you gotta aufpassen, Leute, viele Leute, der langsam, ja, langsam und sicher. Mogla sem se malce zut, ker me žuli vse po mravljicama. Das ist nicht gut, Jos. Das ist zu viel Rollerblading. I'm just a baby.
Wir sind zu Hause und ich habe geduscht. Oh, I wanted to say that, but I was not sure. Jaz se pripravljam na stream. Nadaljujem sliko Mike. Zdaj bom probala nekaj v nemščini povedati glede tega. Also, Josh. Eine Motivation ist, wenn ich schnell Mikica malen, dann kann ich Malia spielen. Was denkst du? Guter Plan? Guter Plan? Guter Plan, aber ich glaube nicht, dass du schnell malst. Weil du viel wow. Viel Quatsch rede. You don't love me. Du liebst mich nicht. Doch, Doch. ich liebe dich. And when I'm back to Chicago, I'll be here. Ich muss schlafen gehen. Ich muss etwas essen. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Auch. Du siehst auch gut aus. Du siehst auch gut aus. Danke. Okay, Abendessen. Is that right? Ja. Oh, what the fuck? I don't even... Abendessen ist Abend... fertig. Heiß? Jaz sem začela zdaj gledati novo sezono Bridgertona. Josh bo z mano gledal. Josh, wait. Ja, bitte. Josh, hast keine Idee, was ist passiert in Bridgerton? Was passiert in Bridgerton? Ich habe keine Ahnung, nein. Keine Ahnung, ja. Some Royals. Königliche Familien. Ja. Drama und Liebe. Ja. Kleidung. Funny Kleidung. Witzig, lustig Kleidung. Ja. Lustige Kleidung. Lustige Kleidung, why? Lustige Pferde? Missing someone